Soifo manuel ne fo esto lulu usi mai fa fongo tala yo VAIFANUA ane Samoa Entertaining TV mai pia. Ua whataawhatau no waile sol por kalame o le la lao le tula fono mle amio tonu al mtanga luenga fa amsinonga ile maoto le toa salamasi na isongi. Ol por kalame le nvala au li aile tunu ai upule ngofio anga mai tu malom so stase awa ya tu yai. E la fo finangalo I vaenga e wha leam si iti ai oni swinga le nofo leo Samoa manati na e pei o ta pinanga mtanga luenga o whaamsinonga mola na ia fo ito sanga ngalue wa amata. O le tau te tala noa I le tula fono ma le ami o tonu. Ai a saude I kunga whaamsinonga e lea mi o tonu. O kaso whangoa moa. Nanga leo me te talo le au le pōna ka pōni. Lei ka waku ai mo le tuare whaamsinonga le asone. E le kai kai ka whea ngai nisi o whai unga o loko iai nei. O no tūlanga la e mafua mai mama. O nisi fua I o le maenga o whaamsinonga. E o lava e to e o a I unga I tama mātutua. A le ngā waku I lalo whengo fie ia. O se utako le ta te anatua. Ai mau, kene lo kene, ari kone, ari whea. O talei loa la, o whea mawaini tonga. Aku loi munga kani ngā me atonga. Pe whamasino sini, pe a whaile ame o tonu o le atua. Le anga whamasino sini. Ia ngai sina fia ko ofisa a fai mo para au ko ka au mo o ngai sa wet fam sin o ke le manga ko fo ina fam sin nga ke fai ya mi o pe o lona mi e ti ka mo tato wola I le me mai le tua ko tato o na so so le me vai ka o le aisa e le te ka mo na tu fo nga fanga ka ni e fa tunanga ina ni tausanga I wharepipu iai la mele for life I let a wā for life ia ngā wale muyong kifi oire I ka ngonala e le koe kamore aisa ai a whapea e alu lima tausanga e koe sau ia mai maua kai la mena rena a mai kuto au ia o la fo I tua la a me whai e fuwha msingongo e mea o aisa ko mi sao hai kaungana wala ngala fai perfiak kan mana tawa ya cha o pulega le o ma wa tu sa ngala fio ma kon sale te na e fai uma le ngari fai pule fai o wala aisa atula ese tantara wa ya wala ama ile ya mi tu le fai uma ya I lupa umur tahu deh, kaku kalau lihat kuah, ya sesuatu ini ya, lakunya kayak mana? Ya mana sih menghai dia buat faham boleh, aku faham berlaku, ya udah apa dia sih, kau sesat mana kau Walu gas fai umali fai pulo lo matu tuma lo o fora fasai ole official funds longa ia polar fuai le malo se pulo li fai pulo mal official funds longa o fer tongo fuai le malo si na ia fuai le ia na tusa le pulo ngali fai pulo se matu tuma lo pa per fams no le ana ma uno fai uma fams no ai le o fia ma tau ma amon ia le fai uma li fai pulo lo ma tu ma lo o fora fasai io lo ye tina to lo fa mai to lo ma tu ma lo ai le mo o i tono tanga te fa tu to lo ma tu ma lo ye sala ma tu lo ma tu ma lo ia le mo ta sanga do fisolo leo fa mon moni sa ili o te fatu saina lo spider ma le web ale bobol spider ele fai on bele web o le ta sanga le ya matu tu malo e wala tu e su e le ye o lo fai to tomo tatu la fona au fasai a mobile fai to e o bele fo ia tomo matu tu malo kele ora I tau e wa mai sau ama mutu mai ai o tau
le ako na umai le po na suta mai kai ma ku le hu ku le ma ai o ma ka ka o mai ya o le o le mai ma ka la ka te o le ni suya pa pa ma ka o mai ba ele ai se no sia ka no fiu e tan sana ka suta sana ku o ai se ka mai o le o ya sia ka ka mo ia mo e o nai Malanga ni ai ilunga, e se tasi o matai mai le atu anoa ma awaenga o lo fia maua ia i se maalamlama anga, e pe o mata upo e watu i leo e whapea ne le aini mōli mau li taimia o atua i le whaamsinonga. O le isi tu na whaafta i le mtanga ruenga o whaamsinonga i le te leo lona sao i le whaanofo fi le mua Samoa peitai. Na langa i le matai lea le mata upu tau i talo sanga apili po le ase maa losi o le tulafono i mawhai ai. O na toe whai sa isi whai unga, i se whai unga apili. O le simta upe so tanga i le fili ina o se matai sao. I le sa ilinga o se nofo i se suafa matai sao le ainga. E tawana a waile ua tofia ai iai se malo si anga o le tulafono. Tusa pe nofo i New Zealand. Sa ta tauna fasilingia i le whamsinonga le ua tofia ai le i awai. E le i fasilingia foi. Po le aso nanga waa. O le sa ilinga o se nofo i se suafa matai sao se ai. E tatau o na awai lewa tato manatu e tofia ma filifia. Ai, e iai se manu si anga le tulafono. Usa ape nofo i usila tangata lela tato finawi e sau ni umala e tofia. Ai le awai. Sa tatau o na fisilingia e mamstongo o le alo nganga ba. E tau ape su. Aloa mai le uma foi mai. Ua tofia. Ai le awai. E le fisilia o le alo na mama a le alo na mama na mama ai sau fai uma foi mai o le a le toi ta fia i ngafa a fai uma na flote i ngafa o le afe i se lau amana tu o le tato mosa i se no toi te ngafa wa o le ngafa fai le lima fitu na ngata ya mai e ara no fai vai fa wa o matangata. O le porkalamene whaatumuli ai le moto le toa salamasi nei songi tolo mai le tai au. O lo whaafoe e le fionga le office silum tanga ruenga o whaamsinonga. Sunga pali i John Taimalelangi ma whaapaanga ale mtanga ruenga o whaamsinonga. E fitu se fulu 5 miliona tala le tupea Samoa na whaalu le fausia o le leina o satainga mai le aliti tai. Ai o mai nei, o lo ofisilingia po maua mai eini tupea le malope le ai. O le isi le aseta le malolo, mōli maule fionga le pāle mia, la uli al mali e toa le wate aplaita i vau fosi, shme te wata tau na toi whaafo i mai i le malo. Ma talo aila na whono tanga ma whaalapo tonga pisinisi le malo le vanso toluai. O lo o whai share iai mo se whaamala ma le manga o le aseta. Na talo le whono whaapitoa o mai shareholder ia, o Utos, o le nupi wha, e ma life insurance na Samoa. O la tōna le whaapea le shareholder i, e ma le Vodafone, e ma le Digicel. Se mai se tara no po fere ta tier keipo lea. Talo o na whaavae le mena nei lua fesu iwa. O te le iwa ai whaatasi whaasui o le pale mena i se talo se tupe. O le tato keipo lea. A whape foi la le mai o na whape o private companies. E tauna mai lalo nupi whapo lalo le life insurance po lalo le Utos. Le la wa mia la stofi verso ne fel mato fono vapto. O le fai ungol mele nei, toi fa foi mar keipo le lalo le malo. Se ser fa upunga, se ser fa utautanga na fai ei. O le fai mai leise malo si angol malo. The government has no capacity for experience to run a cable. Ala la mena fai ei. La mena fai le malo, fit su 5 miliona e ti velo per cable per fa pele lo al malo fai. Ale wo mana vele pule tanga tu lo lava. E ia le woli le au service provider.
E sa whawhai lunga i ole o sei alo tau sa whawhai le riteo. O la wha maoni o le mea. Le o mana awe lau whatua nunga le vai asore nei, a nei. Minsta so tainga o ea umamai ame nano maila i whailfono o ta pena le pepa whaatu la fono le malo. To e whaafo i mali keipo i lalo le malo. Whiongal Palmia, i le whailo inga matusi tala. O le mtanga luenga o leo leo ma whale pui pui ma le lato vai ngā whapito o ngafa ma whalawi loa i le tunu. O lo whapaanga fo i mamalo au whaatasi ma lana porkalame leo lo whaatino e le SVSG Samoa Victim Support Group po to manga moe popo ngā tia. Whaatino i le sao le mtanga luenga o leo leo whaasanga i le whaaititi au sawanga. Ai ole sila fia lau telo le tunu ui fofo le na whaafita uli, ma moli mawina i le tu malo anoa maalua i le vaya sonei. E pei o na moli mawina le o mai whaatasiai, o le whainga nu ua matai matamai tai mai afio anga e tolo le tu malo anoa maalua i le maota, o le e whaka sai solo solo. Malato o whaatala noa mata uputau le tonga fitina o sawanga, ma ia o oina le lau telo le tu malo ia afianga onga o sawanga. O le tu fo ile naolo o au whaatasiai ma suil mtanga luenga o whamsnonga, suil Samoa Victim Support Group, e whaalawi loa au nangolo o mawaife so ni taimi o sawanga, pei o le mtanga luenga o leo leo. Ua whaamamafa ile whaalawi loa le nei. O sawanga i ainga e le o se la sanga e tatau na tupu. O se la sanga e mawhai o na tunga fiti ma maua i aile so ni ai o le puipuia mai le tupu. Ma whaafta iai el pulenga o mtanga luenga o leo leo mawhalpui le langolango o malo au whaatasi. I le whaapaanga whaawau ma le to manga moe popo ngā tia i le whaio porkalame. Whaawau nei, mo sa Samoa, saonga le mu, ma lava le sila fia o ona tangata i au nanga e mawai fe sosoni.